Yes reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda natwe aho dukurikirana mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba Uburengerazuba n'ibyo Kigali mwese twizere ko kabisa mukomeje kugubwa neza cyane kuri Trend Nova TV tubahaye ikaze. Reka twite twigire muri aya makuru avuga ko ubu tuvugana RGB yambuye ubuzima gatozi Grace Room kuri uyu wa 10 Gicurasi 2025 rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwambuye ubuzima gatozi umuryango wa Grace Room wari wiyandikije nyine nk'itorero ry'amahoro rihuza amadini cyangwa se interdenominational ministry kubera nyine kutubereza amategeko agenga imikorere y'imiyoborere n'imiryango ishingiye ku myemerere. Mbye kandi kugeza mu itangazo RGB yasohoye kuri uyu wa gatandatu yavuze ko Grace Room yakomeje gukora ibikorwa nyine by'amasengesho binyuranyije n'inzego z'itorero ryiyandikishijeho nyine bityo bikaba bitajyanye n'imirongo ngenderwa nyine yemejwe ubwo yandikishwaga. RGB yibukije kandi buri muryango wiyandikisha nyine nk'ushinzwe ibikorwa byo kwizera ugomba gukorera nyine mu murongo n'ingengo byemejwe kandi nyine ibikorwa byaho bigahora bihuye n'icyo wiyemeje ubwo wasabaga kwemererwa n'amategeko. Itangazo rikomeza rivuga riti kwirengagiza ibi byangombwa bizana umuryango ingaruka zirimo n'igihano cyo gukorwaho ubuzima gatozi igihe nyine yabaye ngombwa. RGB yakomeje isaba amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere gukora ndetse no gukomeza kwitwararika ndetse no gukurikiza amatorero n'amabwiriza n'amahame agenga uru rwego. Inaburira ko nyine ubugenzuzi buzakomeza gukazwa kugira ngo nyine hirindwe imikorere ishobora kubangamira amategeko n'inyungu rusange. Hanyuma rero ngayo nguko ryo nitangazo mwitangazo RGB zitureye kuno yavuze ati Kigali written May 2025 Rwanda Governance Board wishes to inform the general public that it has revoked the legal personality of Grace Room as the interdenomination ministry due to its failure to comply with the law governing in organization and the functioning of faith-based organization. No kuvuga ngo icyo bashaka kuvuga ni bavuga ngo none nyine Kigali kwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB runamenyesha ko nyine rwamaze kwambura ubuzima gatozi iyi Grace Room muri ministry nyine kutangaza rivuga mu magambo make utagiye kurusoma nyine ikingo kindi. Hanyuma rero mu yandi makuru nuko muri miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda z'ingengo y'imari ya 2025-2026 agera kuri miliyari 4 na miliyoni 100 azava mu gihugu. Minisitiri w'Imari Yusufu Murangwa kuri uyu wa kane yagejeje ko nekishinga amategeko nyine imitwe yombi imbanziriza amashinga y'itegeko nyine rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026 aho yavuze ko amafaranga ateganyijwe mu ngengo y'imari ya 2025-2026 azagera kuri miliyari 7 na miliyoni 32.5 z'amafaranga y'u Rwanda z'amafaranga y'u Rwanda nyine akaba nyine yaziyongeraho agera kuri miliyari 1 na miliyoni 116 zirengaho ugereranyije na miliyari 5 na miliyoni 116 zirengaho ari mu ngengo y'imari ivuguruye nyine y'umwaka wa 2024-2025. Hanyuma rero iri zamuka rizaterwa hanini no kwihutisha imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali, kwagura ibikorwa bya Rwandair ndetse n'amavugurura yakozwe ajyanye n'ubwiteganyirize bw'abakozi nk'uko nyine Minisitiri w'Imari yababwiye abadepite ndetse n'abasenateri. Yakomeje agira ati amafaranga akomoka imbere mu gihugu agera kuri miliyari 4 na miliyoni 105 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugera kuri miliyari 545 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, na inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 2 na miliyoni 151 z'amafaranga y'u Rwanda zirengaho ngayo nguko. Hanyuma rero kubigendanye n'uburyo amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 Minisitiri w'Imari yavuga ko amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari nyine isanzwe agera kuri miliyari 4 na miliyoni 395 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga kandi azakoreshwa mu mishinga y'iterambere ndetse no mu ishoramari rya leta azagera kuri miliyari 2 na miliyoni 637 z'amafaranga y'u Rwanda, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda twari turiherereye. Hanyuma rero nkiri mu kwemera mite nkubwira ko ubu tuvugana Kiliziya Gatolika yabonye papa mushya. Ngibyo ni inkuru abantu mwese mwamaze kumenyera inkuru narayibabwiye. Cyiza nuko wenda igishya kiri muri inkuru nuko bagambere muri misa yakoze yasabiye abaturage umugisha. Cyo cyo cyambere nahita nkubwira. Hanyuma reka miti nigira muri siporo nkubwire ko APR FC yisubije umwanya wa mbere ngayo nguko uyu muzinira siporo je na APR
ni hatari. APR FC yongeye kuyobora urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda nyuma yo gutsinda Amagaju ibitego 3-1 ku mukino w'umunsi 27 wabere kuri stade Kigali Nyamirambo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 Gicurasi 2025. APR FC kandi yakandagiye yatangiye nyine umukino ikina neza ihita ifungura amazamu ku munota wa 12 ku gitego cyatsinzwe na Jibril Watara n'umutwe ku mpira wahinduwe na Rwoneka Bosco. Amagaju FC ndetse yagerageje kwishyura ariko ntibyahiriye mu gice cya mbere cyarangiye APR ifite yoboye n'igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri APR yongeye gukaza mu muvunduko ku munota 60 Mugisha Gilbert yateye umupira ugonga ukuboko kwa Bizimana IPRG mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi nawe atanga penalty yinjijwe na Denis Omedi. Amagaju rero FC yatsinze igitego cy'impozamarira ku munota wa 45 gitsinzwe na Ndayishimiye Edouard, ariko APR FC yahise isubiza igitego ku munota wa 90 nyine ku munota wa gatatu w'inyongera bwo bari mu nyongera kinjijwe na Mugiraneza Frodouard ku mupira wahinduwe neza na Hakimu Kiwanuka. Ikipe y'ingabo y'igihugu rero yahise igira amanota 58 inyura kuri Rayon Sport yari yoboye n'amanota 56 ikaba itegereje umukino wayo nyine n'ikipe ya Police FC kuri iki cyumweru nganya anga. Uko ibindi mikino rero yabaye ni kuri ubu ngubu ni Marine nyine yatsinze ibitego 2, Fisio FC yatsinze ibitego 2-1, Musanze FC ingananya na Gasogi, hanyuma Mukura Victor Sport inganya na Bugesera igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma rero mu yandi makuru nuko nakubwira ko tuvugana Mbaraka Muganga yatanze isomo ku basirikare ba UPDF. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse yitwa General Mbaraka Muganga kuri uyu wa gatandatu yatanze isomo ku basirikare biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Kimoka muri Uganda. Ni isomo kandi ryibanze ku bigendanye n'uko abanyafrika bakwiriye kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo. Ni isomo ndetse by'umwihariko ryibanze ku butumwa ingabo z'u Rwanda zijyamo mu mahanga biciye mu masezerano y'ubufatanye mu Rwanda risinyana n'ibihugu bitandukanye. Muri iri somo hasuzumwe umusanzu u Rwanda rutanga mu gushakira ibisubizo nyine ibibazo by'umutekano ibihugu by'inshuti ndetse n'abafatanyabikorwa barwo kuri uyu mugabane ndetse bihura nabyo. Niye kandi General Mbaraka Muganga yashimangiye ko ibihugu nyine bya Afurika bikwiriye kwikemurira ibibazo by'umutekano byugarije uyu mugabane biciye mu kubyaza umusaruro nyine amahirwe yo gusinyana amasezerano nyine abyara inyungu hagati y'ibihugu cyangwa se igihugu kimwe n'ikindi cyangwa se hagati y'igihugu kimwe n'ibindi byinshi nyine hagamijwe kwigobotora ibibazo. U Rwanda kandi biciye mu masezerano y'ubufatanye ndetse rufitanye n'ibihugu bya Mozambique na Repubulika ya Centrafrique rusanzwe rufite ingabo nyine muri ibi bihugu rwohereje mu butumwa kugarura amahoro. Ubwo wenda sinzi niba no muri Kongo wenda u Rwanda rushobora kuba arwajyayo kabisa. Mu yandi makuru nuko tuvugana Goma 23 yamaze gufatira mu mukwabo abarimo FDL ndetse n'imbunda. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu wakoze umukwabo mu mujyi wa Goma ufatiramo amabandi abarirwa muri 30 imbunda 10 ndetse na chargel zazo. N'umukwabo kandi 23 yakoreye mu gace kandusho gaherereye muri commune ya Karisimbi. Umukwabo kandi w'inzego z'umutekano za M23 washimanye na meya w'umujyi wa Goma Katembo Nderiyeni Julienne wasabye abaturage gutanga amakuru yabo aho bakekanye no guteza umutekano muke mu rwego rwo kugarura amahoro muri uyu mujyi. Yavuze ati murabona nk'iyi mbunda wari uyifite yayitwaraga ayihishe mu ntoki abwakwira akajya guteza umutekano muke. Rero ni muduha amakuru natwe tubaha amahoro. Meya wa Goma kandi yasabye abaturage b'uyu mujyi bafite bagenzi babo babarizwa muri Wazalendo kubamenyesha ko nta yandi mahitamo bafite usibye gushyira intwaro hasi. Yanasabye kandi kureka kujya bihanira nk'uko nyine babigenzi iyo bafashe bakeka ubugizi bwa nabi ahubwo bakareka ubutabera bugakora akazi kabwo. Kuva 23 kandi yakwigarura Goma mu mpera za Mutarama 2025 uyu mujyi wakunze kurangwamo ibikorwa by'urugomo byo bitwaje intwaro nyuma yuko ihoro ry'ingabo za leta zatsinzwe zitaye intwaro zifashishaga nyine zikiruka naho izindi zigakwirakwizwa mu baturage. Mu bugizi bw'igisirikare cya Evatora Yotana Colonel Wiringoma ubwo nyine yerekanaga abafashwe yemeje ko nyine barimo barwanya umutwe wa FDLR usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu musirikare kandi yanenze guverinoma ya RDC yashinje kuba ari nyine ikomeje kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu mujyi wa Goma na Bukavu, dore ko nyine hari bamwe mu banyapolitiki bayibarizwamo nyine baha amafaranga menshi nyine abatuye muri iyi mijyi kugira ngo nyine bahungabanye umutekano. Ni naho dusoreje amakuru
makuru twari twabateguriye kuri Trend Nova TV. Amakuru yo aracyakomeje, gusa mbibutsa ko njya mubwira ngo abantu mushaka kujya muri group yacu cyangwa se mushaka kurikira amakuru yacu 5 icyo mukora no ukanda kuri subscribe, namara ukanda subscribe mukaza mukandikamo nimero yanyu tukabashyira muri group ya WhatsApp aho amakuru yose agenda acishwa, ndetse kandi ukashyira muri comment. Tunabutsa ko tunafite X aho mwagenda mukanda follow, ubundi naho mukajya mukurikira amakuru yose 5 ndabashimiye.